Imana ishobora byose ntiwemera kiriho. Imana ishobora byose ntiwemera kiriho. Niyo yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Niyo yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Ikabambutsa inyanja itukura. Ikabambutsa inyanja itukura n'iy'umuhondo n'iy'umweru. Ikabageza i Kanani. Ikabageza i Kanani. Amahoro. Iyo Mana ntuyemera. Iyo Mana ndayemera. Azabazana Yesu azabazana. Abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana. Yesu azabazana. Abari kure bose. Kuza kuwo muntu abayasangiye nawe. Umva ngubaze mugabo. Ndobuze kari kumukaka. Nyine umva. Witwa nde wawe? Wowe urandangira wawe? Ese icyo nkorana nawe. Umva ngubwire. Ndi gushaka umuntu ugomba kundangira iwanje. Urasangiye se? Je nasangiye nawe. Nayo bewe. Je nasangiye nawe se? Ndangira ahantu iwanje. Ngomba kugera ngahita ngere iwanje ni. Zumye mbakurangira. Ngiyi rero nutandangira ubwo ni ikibazo gikomeye. Ni he? Uri wawe. Ni he? Urugomva? Zamuka kuno muhanda gose. Ahubwo muhanda gose. Uri kugureba? Ndi kugureba. Tuzamuka handi ruguru. Ruguru. Ruguru uzamuka urwego. Ruguru we? Reba. Genda guca. Uhita uza guca. Urugomva? Inzu yurasanga muri uru ruhande. Ingi? Inzu. Ingi? Inzu ifite umuryango. Ngo ni ingi? Zamuka, wazamutse. Wagezeyo. Ijyanyuma riranjitse nazamu. Urahita uhabona inzu. Ingi? Inzu. Yego umuryango uzabwira bagufungurire te winjira uje kuryama. Aho ngaho niho ndahita mbone wanje. Iwawe urahita ubabwira bafungurire kuryama. Ihe? Iwawe. Niho ufungure uhita uryama. Mete njyama. Ku nzu hajya imeze ute inzu yanjye? Inzu y'ubururu. Hajya inzu yanjye ni ubururu? None si hajya ndoranye n'abantu bangaye kugira ngo ndayiyoberwa ni umuryango gwa kangahe? Ni umuntu umwe. Umuntu umwe niwe duturanye. Ubwo ni amazu abiri. Iyanjye niyo y'uwo muntu umwe. Ujya winjira mu yo hepfo rero. Mu yo hepfo. Jombaho. Iyo nzoga se wayisiga? Ongera ujombeho. Mbo inzu imwe. Inzu imwe. Niyo duturanye. Wowe uhita winjirira kuryama. Njyewe niyo ndajya. Umuntu gutanga ku buriri. Ndagira umuntu ndanga? Ku buriri. Undanga? Ku buriri. Ku buriri. Ku buriri. Sawa. Uhita winjira. Mu nzu yawe. Ngonde? Uhita winjira mu nzu yawe. Yande? Yawe urasanga umugore yatetse n'ifiriti. Umugore wande? Wawe. Sawa. Esanga kundo munatazi debeni. Esanga kundo munatamenye. Eremendi. Esanga kundo munatazi. Sheri. Sheri. Hano si wanjero. Mungu yambwiye ngo iwanje n'ahantu hari urugi rw'ubururu. Ko biri kose ni hano umugore wanje se yajyamyera. Yego sheri. Musanze ngundu mundatazi. Ngiye ngura sheri naje nda kibazo ndi hano ni sheri wawe ya Mungu. Nesanze ngundu mundatazi. Sheri wari wagiye.
Amavuta. Sere none se uri gutangaza iki? Nari nagiye ubu nibwo nasigaye. Hano Siguraza n'abantu bagakinguza hano kuri ntabwo ari iwanje. Hano ni iwanje. wagira ngo uri umutsinzi bite byawe Umuhungu arandangiye arambwira ngo iwanje ni ku rugi rw'ubururu mwanyinjiriye no mu nzu. nzukije none None se umva hano ntabwo ari bawe hano ni iwanje bandangiye ko ari ku nzu y'ubururu. None se mu rugo ni he? kumwaza muranywa inzoga mushoboye gupondura amazi Rero inzoga zinzinywa nazo ziranywa. none si kari gusanga njye ndamwe birabona nanjye namwe ko tuba turwanira hano ku murongo Hano mwangiriye mu nzu mwabwa. Genda ko taha wayobye ngo ushaka kujya kujya. Hano ndari iwanje. inzoga ushoboye gupondura musaza Enge. Njyewe ntabwo ari iwanje. Urasa n'umusazi umuntu aruzuye. Ngomba kuzabageza ku bw'umwambwa. Akasa. Mukamo. n'undi munsi ntuzongere kuyobya Umuntu munsi na nyoko. cyangwa muraziranye katagiye gukomanga ahandi Ubwo yayobye n'iziriya nzoga zagukoresheje. Ese inzoga zubishije. naguye ndahe kubyigaho pe Ije ariko nziko nawe. nuko nanjye nuko mva n'ifite dufite simani Ariko nawe ujinyizera. enshi tabana Garuko n'umutegereje. Wameza kunyobora urangije mu nzira iyo gukora ibyo ushaka uruzurugi rw'ubururu rako iwacu cyangwa na hano ndari iwanje iwacu bawe hano ni iwanje hano ubwo ni iwanje icupa rirambwira yego jeri jeri Ubundi uhoraga wuje wabaye ikiziga kubera ko wagiye uribona. njyewe uri kubona nabaye ikiziga njyewe ndipina Urenze no kuba ikiziga ukarenga no kubituma isoni. umva rero niba utangiye kunduka ndi umukozi w'Imana Imana yemera ubwo Imana igiye kuguhana Giye ku akuse. Yesu ubundi urwagiye bwifata neza. ariko ubundi binani bikubufasha mu ntoki bimeze gutyo wagicucu Naringiye kwisengera none usenga wowe usengaga ibiki kuza wabaye ibyatsi ntaku akuse Imana kubera ko kubera ko ubundi wampaye ikigabo kimeze cyo kirwa cyasinze njyewe ndi ikigabo cyiyandagaje njyewe ndi ikigabo uri ikigabo ibi bintu bifashe mu ntoki ni ibiki birakureba se birakureba wirirwa ngo ugiye gusenga wageze ku kigo wirirwa mwibyo ngibyo wagicucu wagenda mu nzu usanga nkigendera nkajya kwisenga iwanje nari nayobewe wagenda mu nzu ngasiga nkufungiranye mbabonye ndinze uhabonye utinze se ubundi uyoba byagenze ute ariko nta maso umva ugira nkubwire kwanza ufite amaguru umva nkubwire kwanza kwanza se kwanza ntabwo wasubira kuvuga ngo ugiye gusenga nta kintu mbonaga mw'iyi nzu none se reka nkubaza kwirirwa urasinda nta kintu kiri mu nzu nta birayi nta bishyimbo ntaki ngo uri kwirirwa n'amacupa reka sinakubwira muri karitsiye hose wariyandagaje waragaragaye ngo nagize ute hajya ngo witwa yamamara uba uri kwiyamamaza ngo ni muri karitsiye ngo yabaye iki muri karitsiye kwirirwa wasinze wiyandagaje nuko byagenze gute babajanye bandese ujaje urifata gutyo ngo uri kwirirwa mu masengesho iyi nzira imiki hari icyo kurya kirimo ayo masengesho yakumariye ikiga wasengeye ko njewe nkwaga icupa ubonaga mbaye ukaba ugenda uhenera ntabwo mbora ngora ibintu neza ukabona njewe ndi umugabo mwiza hose none kwirirwa mwibye amabibiriya ngo urasengaga ntacyo byakugejejeho Imana umaze kungeraha rwose umaze kugira ute umaze kungeraha iye ahangaha aha ndikumva nakuruka aho kumva nakuruka kuhagera iki ariko wa mugore we ndambitse icupa hasi nakwica tambuka ugenda ujya guhena mu nzu cyangwa uturumbuke wongera usubire iyo wari uri abantu basengaga mfataga amacupa namwe se kuje ugiye kurinywa yenda rinywa yewe sinangiye kunywa iyo nzoga yawe bibiri nkwiyame ntabwo nangiye kunywa inzoga yawe
tanyuka ujye mu nzu cyangwa ugume hanze. Ayimana y'ukuri ngomeza kunyobora. Nubwo n'ubundi uri kibi uri icyanjye ariko nyine Mwami gusakuzi kubundi. Umva rero nkubwire ibyo kwirirwa ngo wagiye gusenga ntaco bimaze. Ibyo byo gusenga ndingira icyo mbona ngo uri mu masengesho ya buri munsi ntabwo ndi kubyemera nje wabunda no kwica. Icyo ushaka kwemera ni igiki? Ndakubwiye ngo ibintu bigiye gusubirwamo ngiye kukwica. Kwirirwa ngo kuza gusenga gusa pagawa wowe uzadurirwa ngo kuza gusenga wagahambirwa. Wowe uzadurirwa ngo ngiye ntajya gusenga sintajya gusenga. Urajya gusenga ntajya gusengara nose nanjye njye ndirwa njye nakubwiye ngo ntabwo ibyo bintu yamamare we ariko nindo ushaka kubita ni wewe ni wewe kama vidanye tajyo yanterurira ni wewe uri mu mwanya wanjye mfataho nago nasanye nawe waje amavidanye icura wakubica tajyo yatirura wana njewe ndakibazo naringiza nabandi dore ijyambere ngiri agandi ndakazana tana nibindi mbira mu nzu agandi ndakazana ari kwasa ngenda nani ari kwasa ngo nari kwasa rivide ingi nari kwasa mbande mavide amaki mbande mavide yande beba kwa mbere ajanye vide kwa kabiri ajanye vide kwa gatatu ajanye mavide atatu numvisha kuwa mbere yama mahe mavide man amaki nuzo ngiye ujya nako nuzangarukira mu kabari akabari kande ndashaka kunzana kuma mavide anye nuzangarukira mu kabari nakabari kande kana nagushota nakabari kiki nagushota buriye nyine njaka kumenya nchaka amavide no sikuru kumbari mwiri ritanye mukanya amavide gande ga yanje wagamba ejari kigera wamaye amavide yanje man nyine wagamba ejari wamaye amavide yanje amaki ubona ngo munasta waje ukora ibintu iyo ujyanye amavide ukayabika aratanu uzi ko ndajya kuranguza gano waje na amavide nyine mereza ya no sikuru kumbari mwe kandi nzikuta amavide nagande nayanje nagande simboy baba nayaho amavide gande amavide ari gusoje amavide gande mwe mavide yanje ndo bazanye hano mwabisambo baba vide yanje we utazakina n'akabuno kingwe ani wari vide nzari kwasa nugumya kunyuma amavide yanje nuzangarukira mu kabari sheri nganyumvira mujye amavunja ganyina nyumvira uvuze muki mujye amavunja ganyina wamaye amavide ari mwinzi umugabo wajya ntwara amavide none na sheri njyewe namutwara amavide uzi ko njyewe ngiraga amavide mwiyo ibyo by'amavide ntabyo nzi njye ntago nose wanebera ko mu nzu yari uzagaruke dore nawe uri kubona ko unameze uzagaruke niba ushaka kunywa amavide yawe ushobora bari gukubita umugabo wawe urugura komera cyane ngende amahoro y'Imana amaki amahoro y'Imana gakoze iki abane nawe ngo abane nawe mwana wa numvishe ijya nyuma nawe gusa ijya mbere nakubwiye ngo amahoro y'Imana abane nawe mwari mukomeye inde mwari mukomeye ngo twari mwari mukomeye mugiye twari twaje kugusura mwari mwagiye muturutse turutse rero nawe yarananiye n'ishano urakoze niko washanuwa wa ngo bura wagashanuka we wahoro wawe wakimara ikiri kutugenza rero turi kugira ngo twigane ijambo ry'Imana kuko turi kubona aho ugeze warataye inzira pe kandi tukuzura umuntu wacu w'imbere yabishobora se neza cozana umuntu arebe ko yagira ica mugiye kugira ingi reka twigane gakeya nico kituzanye yego none yego
Imana ishobora byose ntiwemera kiriho. Imana ishobora byose ntiwemera kiriho. Niyo yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Niyo yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Ikabambutsa inyanja itukura. Ikabambutsa inyanja itukura n'iy'umuhondo n'iy'umweru. Ikabageza i Kanani. Ikabageza i Kanani. Amahoro. Amahoro. Iyo Mana ntuyemera. Iyo Mana ndayemera. Bavuga neza. Iyo ngiyo niyo ugomba gukorera. Iyo ngiyo niyo ugomba gukorera ukorera hamwe na nyoko. None igihe twigishirije urukumva nta kiri guhinduka muri wewe. None igihe nigishirije nta kiri guhinduka muri mwebwe. Ako shawa rumiwe. Nukuri kw'Imana. None se ubu turavuga ngo turi gukuri. Mushaka kumva ijambo ry'Imana. Ubwo turaba turi gukuri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibakire mu wayo ibaheruko ridashira muruhukire mu mahoro. Twamukubita isengeshora. Nje mukubise isengesho nanje umwe namukubita igipfunsi. Masengere nde. Katumusenge ndacaguma andamusengere. Mureke mbasengere. Mana warabarinze. Mana ishobora byose. Mana we. Uyu nubahe. Umuntu warahindukara. Ndahinduka sindi imyenda. Urahinduka. Ndugumvu. Wemeye guhinduka. Guhindukira iki? Ako si we. Uyu mugabo nubahe. Umva se. Uyu we ntago namuhindura pe. Abakobwa bazi gushaka. Wowe wagushatse agusitaye. Sigara no ku muhanda rwawe ndazi imibare yava. Kamobwe. Rurakota. Turi umuriro. Wakiyubaha mugabo mwiza. Iyo waze ndekindreho. Basi nguhaguruka ujye mu nzu ujye kuka. Uzagarura ziriya mbwana nzakwica.